Normal kenyam ke nasun kontin ba report me ba jeling wasme. Nen kontura me de ping wasme Kurdan jito ke Sudan ko lela dorishal ke kurmuk jen ban lingone. Kurmuk ke Blue Nile no take kurmdin mi jito ten de yerune no wandon kan kanale. Baname gora liang magwa ko kon ito kon ga ga te ten winami ba report me ban jeling ko be ke Sudan kon linkel. Nyal gane ko kien ko mite galar mi bare be shamala shi bige jikapet ko gwan wo bantin ko lar kurin banakaling dob dan to kan gaje ngum le rodmo ban nga jagwa an wala shanga jandang ro bakel ka pay baro ron kin dang ro jandang ro bakel ban report me ban jeling kel ko dob dan de kon linga chala do nen Sudanese Army Force came and shall ke sub SAF waken chicken strategic town daro shall ke Kurmuk ka Blue Nile waye kana kaf ka kor midi teno kor mo kamdien ka rapid support force la RSF chala da ne tungwan tish ten with me go CSAF Sudanese Army Force chicken dor mo mishal ka mo kurmuk chicken nyom kaf kana ka Blue Nile state chala da no kanidin kontin ladini wawu kan ka southward ke ka south ala border dung dien kula la sali area gwadan take kurmuk kudu ka damazin mo ngai kon dial ga border dung South Sudan kan Ethiopia medan gwad motene wan chanang tinene kay ka gwadan cha ke bone kuma marwai ke wooden la kuer rapid support force yo jikon dial ngaje ne ko kor gade nan te kor ngani ru den larin binmi royna to jojo nodi cha area mo cha jakab ko kurmuk kan ko recapture ya by the way ko ne kan gaje ka kan wal an kurmuk na kurmuk gente ka Sudan border ke Ethiopia me ramenga cha sosa ko kijmi jan gwadan teten chala do ne chara support force chagari outdoor kan dial ke report dan chala gwasmene wacha confirm no Kurmuk right now take full control dum Sudanese Army Force wachi gwere react kan area ka lu jikana kap wachi rapid support force sig withdrawal ke sig withdrawal lo charen watch generate content bin mi chiga report mo jikana so right now man kwala gorgwad men odi yanling dio je korgwa zedan je kon diala linga no to kon gane kon ti wen bin mi so ne kon tone ke gan no ti wen right now don't quite a gotten con ticket the con larno ko quick con man le roda ngum le roda ki ngum jitu ka no padi no but it is very clear no right now rapid support for chaw ka kurmuk ka Blue Nile yene de kolan wore mi to na guard kon wini mi di en ga check ke mi don anti communication e ga der gwano de ngaje no wuke di ke ngum to ko me dan chana chaga nang ne dio je kon diala ngaj ne de chana go gwaze dan nangana ganwari no chikon dial ti ro chana ga ngajenu cha ganwari chaga na kan ganwari to ne chana ga lo ka kor krab support force ke report an chala wow what training ka I don't know but me take more detail about that gor you know there you know where ne di ne to ka kanware ko right now don't but ne ri wan bi kam ne ala no gat ko kani ke ngum le rodo of course more information tele information marong but ke te chala wa cha ga ne cha ga nang to la ganwari Mr. George no si Sudan Army Force ke South chicken which can yom kap kana so da ba jama te michalat gwas ko cha confirm or no chicken area mo chicken control ke yo god kon ka chi awe gwan te bi ye can bu ko nenten ko sungai kon Sudan right now chang ne jala jan la ne kon la jen we ke Libya we ke jan dor chal ke kurmu kon ke jale damazin so area anto chi area anto go ke queen wore ke gan wore so then aren leler no ana chijal ko tong mi aje la jana ka la ngai no dong to jor kan ji cha ja pal ke kan ke nyok to kon ke ne kon wanted ka so sa gan wore so ku ji mi be jel ko jan gwa dan te ngat teten men te dap teten dio je chi kon leng ne pan ka ku shai ne tinte ka doran chal ke do kon chol ma ban tigan wini mi ba ko jen border ban me kule la border Sudan ken Ethiopia jan gwa dan enjoy ke de rap support force so there's a lot of things to talk on wini mi te chalon ken chalngai but report chalat gwa same just jenu cha rap support force chaga joj dor chal ko dor pay kon lingwa da men ke de mazin ke ka kurmuk chaga jojten
so mi te kene di ci dot ke report ana chalat me bi donc ka Ethiopia side ke ci we ka South Sudan ke jan manan chalat but gor jeno biya tara biya ngaje no ngum leror ko mte komito Sudan lab janga jeno to kon ngana to kon gaten ko rin nen ngwan bar ko din ka South Sudan bar ko din ke Ethiopia to gan wer jeno refugee camp jeno re doran gambelu ken winimi donc wi ko jeno wi ka dor shal ka me wi kali biya den ba jo ka dar mo ba yo nan ko den break bo to ko je ka chabu ngaje shem mor no ngu choro lado so jan information an gor nyo e kelen ban yo je ka another report yatama